Umulebi wa Rubirizi News Center tukwakira webare kubana ugenda mu miso no kwano tukorata amukutu gwetu gwa YouTube gwa Rubirizi News Center ico kora kiba kiri cyamane basa kwano subscribinga ulikinge usharinge abo kugira ngo tuba tuyina makuru mingi bono nakorera izoba ndio ni kureteraho abo mukuru agaba yarenga mukama wa agaba foundation agerezo yajata umbwiro wa COVID-19 rekande bikengunanye nabasakubana ingira cyango ikina basakubana impereza yo bwanyuma his excellence president Yoweri Museveni ukuragira ngo abantu bona umbwiro basumukono bayirukangira abantu akoze research yasanga ngo muri district ya Rubirizi arimo kintu kimwe kikuteganisa abantu okusingira cyemu nk'abana bato barugira amasomero bakagaruka muka cyasangwa ngo abazire tibine sente ezogura ebikozeso nkapadezi hamwe n'ibindi bingi ebisome kubona bigendo miso no kurebuka ngo abana bato babishi basokwana bakozesa ebintu ebyo nawo nko kusaramu akajya tukangura padezi nzigabira abana ningasenzeriza abana bobishi barekwe ngo basokwana berinda hamwe no kurebeka ngo tubasa kugira insoni okugamba ensonga zabo bonka abana bobishi yamaza kwikaho aha district kandi nuko kubihereza office ya task force iricho ya person wa task force omukuru madamu Harriet Nakamya oli RDC wa Rubirizi kandi akura task force nuko kumuhereza kandi akabasa kwana muherezo rusa okugira ngo hakiri agende abigabo magomborago yatanicho mugombora ya magambo nuko kuzakatanda naho akabasa kwana herezayo akabasa kurebeka ngo abana bobushiki baje no miso no kutunga ibi reka tuwurikirize ebigambo bye kandi abwachi akozerinanisha kandi nzaba ya Katanda Rubirizi district kana uriro muranga go ku ikirura abantu bitu niza nani nakeka nsonga nkurejya ko wasapane tegansa abana bo gushikina munonga nkato batari mu mashomero ntabwo nsabanywana banje kumobilizinga yo za sanitary pads ko basakwe yambisa bari mu cyumure cye kiringwa nkaba planingira bishikiro kaga kwatundira pads ukaga na sabuni konka bwembera ku bambi banyana banje abasize kumpa yo pads ziri kwika bishatunkaga so na nezo pads zinche nashara mu pilotinga na sub counties zibiri izikukira yo kubakubi umurizo muri magambo na Katanda na sub counties zimwe ezikukwatoho emyaro ninga landing sites so na kureri izoba na ba volunteers abanyana banje batayi banje amomba donate indire bintevi na shara mu kuija kwa 7 bintevi district task force kama tikaga COVID-19 ugaruko yagera yeah. Yes, norowoza kukubana abawala abatusora kwetu sako pads tufunye birabe bingi ndakirebe cyakasoka echa pads manya abana amusogo nabagagara abana bari wakeyo n'abana bari mu mberambi tusora kutusako pads tukwebaza nyo rokurowoza abana nadiro mwana mwara ari mu Rubirizi ate nadera magombola agari mu abana bari obubyenyo families zero byenyo nga magambo ne Katanda ne landing sites otuwadde pieces atuwadde packets bisatu munkaga echo wa Rubirizi changozi menda moti na ofisi yone ya DHO tunoksima mnonga no kwebaza kurangu wateka abana abo kuba kintu kwata amagaraga bishi kandi tukuri byamagara webare mnonga kurangu abateka watwereza pads packets bishatunkaga kintu cyo kuzana nubaza kutandikiraho akuba buri yomwe takweba so umuntu wamuhereza ka packet kamwe okwezo kakuraba muje naza kusima mukama kongereho otwebarize banywani baba kuyambira mu mobilization kandi ogumizemu mukama komisha webare bamumba nabo bukina bono bagira ngo ikizibo kibine no kusanga ngo pads zabakosa umbwiro butibine sente usanga bakosa bigoyi kandi biyamunana zimwe endwire ezo kugenda mu miso no kubateganisa nibasima agaba foundation no kubirukangira amazina nsimbira Justin imbanza no kusima abagenyi bito bizaha kurugiro kuba tuteka tekeronka abana bo bushikina munonga batakwebasa omunsonga zitu nk'abana bo bushiki abana bo bushyo bwire bwingi ntuba tuyino buzubu osanga no sango bwire bwo kuzo mu nsonga osanga tine na 10 mostre abitube tuyine mukaba bargira amashomero obeno osanga nko muzire kuza kumuteka tekaho yari yishomero konka hayiziro mu cyaro takubasa kumwizwa ngo nabasa kuba nayetaga pads nimbasima mnonga abo mu rumogo mwatugira nito abatuyiro mu cyaro tuyino buzubu bwingi wota bwine nkaho kororo muzi
nkito abashomereho otabwine wakuretera omwenda gwo kubazira tokubasa kufuna sente zo kugira ngo yegurire pads osanga ntukozesa obwenda obumwe buba busisikire osanga noyihaye cyahe cyariyaro na riyaro noyendo chukozesa sanga cyakuretera obuzibu mwenu ntubasima munonga mwatuyamba mwebare munonga Simi Face Nyangorogoro 1 Butoha Paris Magam Sub-County Rubirizi District Ata ubulemezi w'abana bito bakufuna kuba kuzo menstruation period abazira bamwe twina kasente nibagera kwizuna se byenda ebikuzire kandi usanga ngunyenja kare nibaza kuya mu burwire ngeze akasa mune kimbe cyo wakora ntukusima webale abo kuba abana tubakiriya isomero obundi baba nga isomero ndukira obundi kubahereza ngo tupadize ngatubire ko ngato bali mu cyaro nibatega kwiyangaki ngabana mwente nyine binje byo kugamba kuri ko gumusigaze ni musima na kitongore cyeye nibo bale kwiza kwirukanjera yarenga kandi ndienzarwa ya Katanda Igomborora Rubirizi District ni jana timu yanje abamukoreye abana banywana banje nabo mbabasa kweyanjura tukwe kutandukana nogu bamwita na Tamia Jona Fiona Abanjire Fiona Sime Jacqueline ni jana timeji iya mpangariza bishikina n'abakazi kugira ngo bije banyambeho muri iki umuramo gutiriyo ntuza kuzaho nkaterera timu leader wa Nyogu wanyuma yo kuro muranga gwa district guyatiriyo na government na president wihanga kugira ngo buri mwine cyayine agiro kuyayikirira kuyamba abantu abihanga lyitu ninjira mukamureba na ka speech zone yakoze ra TV nanye kinaterire ba leader banyu na experience nyine na no gukorana n'abana bo gushyira bajyango bamanya twashanga nashanga ngo eby'enshonga zitu zo kwezi ningasi zo buhangwa na nebe kukozesa twaturiyo mu nshongezo ni bumwe abi tukoraba mu umubuzi bobe kuturetera ki obutatu azaje so nashaba abanywana banje bamwe baryaha nabandi mutakumanya konka bariyo kwe bantu mango baramusya nabashaba ngo bankwatireho banyambe tubase kugurira bishiki abana bo bishiki bo muri Rubirizi Igombore story enwe kubagurira za pads tekwe so abanywana banje bankwatiraho ba families na nabinye na abintija nabo twabasha kugurira abana bo bishiki za pad konkaka mateko gakoragera zona tutwazi leta yitekanira ragira ngo tuzihereze ki district so inezi twasigayo zimwe nico nagambira ati muri dawanya ronde mbacha barya turahereze then muje no kutushabira twatuyokwe ntubasa konka gukora ki kongera kufuna ezindi so twabaretera pads za timeji umurima batankire kwesa pads nabangaye mwena tukwe mbone no kugikozesa uko nandesire babishiki batayibanjaba kugira mbabere ko just kace tutakabahire pads zezo uko bakozesa pads zitu tukwe umurebe wa Business Center wasakwana ubereba nchiba kiri kirungi wa subscribing ukalikinga nchiba kiri cyamani kandi tuba turahamwe tukugenda umiso no kuriyoka tukorekera makuru mingi utakarugahondi kiri Ramazan abaroberize niyo center